لەگەڵ چاودێری سیاسی دکتۆر عەبدوڵڵاه گەڕانش ئەنقەرە وێ مژارێ ئەم دێ بگرن دەست هەروەها سەکنا تورکیە دەم باش کەکەی عەبدوڵڵاه کەکە عەبدوڵڵاه تورکیە dixwaze mêvandariya Putin û Zelenskî li Ankara bike, roleke navbênkariyê bilêze, li gor baveriya te îmkana li darxistina civînekî wisa sê qolî li Ankara îmkana wê hene mümkün e û tişt pêk were? Tek Cemal êbarbaş rast e çawa ku te jî got Tirkiye ev ne care yekemek ku dixwaze di krîza navbera Ukrayna û Rusyayê de navbeykarî bike. Serek Serok Komar Erdoğan berê jî em bêjin çend beyanên bi vî cureyî dan û her wiha eşkere kir ku Tirkiye dixwaze navbera Rusya û Ukraynayê de navbeykariyekê bike. Belê divê mijarê de wekî ku hûn jî dizanin heta niha bersîvek erênî an jî neyênî ji Rusyayê derneket. Lê wek çawa ku te dî em bixwe jî li meselê dinêrin û her wiha yanî kifşek ku Rusya di vê mijarê de zêde wisa bi biryar dar nîne. Yani eger Türkiye bixwasta ku Türkiye navbera wê û Ukraynayê de mabeyinkariyê bike, navbeyinkariyê bikire, ez bawerim ew ê gava ku Serok Erdoğan hîna demekê berê yani çend me berê jî ev yekanî bû ziman hingê wê wextê ew ê Rusya ji Tirkiye bixwasta ku karekî wiha berpirsiyariyekî wiha bigire ser milê xwe. Lê kifşek ku di vê yekê de Rusya wisa pir dilxwaz nîne. Keke Abdullah Nuha Türkiye welateke endamê NATO her wiha welatek ku di piştgiriya Ukraynayê ji alî Moskov ve tê yanî rexnelê tê girtin ku dron dane Ukraynayê evê yekê balanseke serbazî baş bu Ukrayna peyda kiriye divê yekê de jî gelek rexnegîr e yani Rusya dikare vê yekê bipejirîne ku welatek endamê NATO navbênkariyê navbêna Kiev û Moskov de bike. Bêguman welatek ku em bêjin rasta rast endamê NATOye ku Tirkiye ji sala 905 di diyan virva em zanin di nav rêxistina NATOyê de endamê NATOye û her wiha di biryarên esasî bingehiyên NATOyê de jî Tirkiye tucar bombala xwe bidin siyaseta dervaya Tirkiye Tirkiye dernakeve dervayê wê xêzika ku fermiya ku em bêjin NATO bi awayekê geştî dide ber xwe. Lê tiştek din heye ew jî ev e ku em zanin bi taybetî piştî sala 2015 bi taybetî jî bi awayekê em bên li ser mesela Sûriyeyê di navbera Tirkiye û Rusyayê de nêzkayiyek çêbû û her wiha çiqas ku Rusya û Tirkiye nêzkî hevdû bin di heman demê de me dît ku Tirkiye û Amerîka jî ew xas ji hev dûr ketin ji hev dûr bûn. û van salê dawî Serok Erdoğan û Putin gelek caran hevdîtin em bêjin van gelek hevdîtinên rûbirû kirin gelek hevdîtinê em bêjin bi telefonê kirin hevdîtinên wanên rûbirû û yên bi telefonê ez bawer dikim di nav çend salê dawî de belkî ji pêncî şêstî jî derbas bû. Loma di dewletên ku dîroka belkî dîplomasiyê de di van salê dawî de herîzê de di têkiliyeke em bêjin gelek nêzik dane yek jê Tirkiye yani di dewlet hebin ew jî jê Tirkiye û Rusya ne têkiliyên Tirkiye û Rusyayê bi rastî jî her çiqas ku di navbera wan de bibêne vê em bêjin yani hin em meseleyên hene hin meseleyên bingehîn hene û her wiha di mesela Sûriyê de jî em dizanin kî ku helwesta wan nêrîna wan bergeha wan ne yeke. Lê dîsa jî hevkariyek wan heye hevkariyeka wan a xurt heye mesela yek ji encamên vê hevkariyê em dikarin bêjin kî ku bi saya vê hevkariyê bû ku Azerbaycanê garibû herêma Qarabaxê ji destê Ermenistanê derxe û her wiha mesela em bêjin Efrînê de jî bi rizaya Rusyayê bû eger Rusya li vê yekê de bi Tirkiye re hevkariyek xurt pêk naniye ev operasyona lember li dijî Efrînê jî Tirkiye ez nebawerim ew ê pêk nehata loma her du dewlet çawa ku min got va salê dawî bi rastî jî
تێکیلیەکە وانە gelek nêzik heye lê dijberiyê wan jî hene û hin tiştandan li hemberî hev jî yek ji wan meseleyên ku siyaseta wan zêde naçe ser hev jî çawa ku we jî barkişan serê mesela Ukraynayê ya em dikarin bêjin. Kek Abdullah baş nuha Rusya di vê mijarê de dibêje ku sekname beramberî vê pirsgirêka Ukrayna seknekî wî em qebûl nakin ku Ukrayna bibe endamê NATO ev yek gefeke li ser ewleyiya Rûsyayê di vê derbarê de jî Serokkomarê Tirkiye her îro di pres konferansê de Kek Abdullah destnîşan kir ku welatê Rojava tiştekî nakin. Gelo ev yek jî peyameke ji bo Rûsyayê ku Tirkiye çalaktir e ji bo navbênkariyê di navbêna Kiev û Moskow de ev rexneya ku li welatê Rojava hatî kirin gelo çi qasî rast e jî li gora bahweriya te. Kek Cemal niha rastiyek heye ki ku çawa ku yani di destpêke da jî min destnîşan kir têkiliya Rusya û em bêjin Tirkiye birasî jî van salê dawî gelek pêşvaçûye çünkü yani zêde pêşvaçûye hema bêje di hemû waran da Tirkiye û Rusya vevdû dişêwirin. Mesela Ukrayna lê ev nayê wê wateyê wê maneyê ku ew ê Tirkiye ew ê Rusya qebûl bike ki ku Tirkiye di navbera wê Ukraynaya da navbênkariyê bike. Sedemê ku em bêjin mesela Rusya di vê meselê da belkî piçekê yani Tirkiye nêziktirî xwe dibîne ew e ku rast e Tirkiye her çi xas di nav rêxistina NATOyê da be jî çawa ku me got ji van gava ku em li dewletên dinêrin li Amerîka û em bêjin dewletên Ewropa em nêrin helwesta wana li hember dagirkirina Qrimê û her wiha herêma ku niha Tirkiye Rusya tê gotin ku niyet heye ku herêma Donbasê jî bi tevahî dagir bike helwesta em bêjin NATOyê helwesta Amerîka helwesta dewletên Ewropaya li hember Rusyayê di vê mijarê de gelek heşbû yani em bêjin bi devkî be jî gelek heşbû Tirkiye jî yani got em siyanet ji yekîtiya axa Ukraynaya ra digirin her wiha em Qrimê jî wek perçeyekî em bêjin Ukraynayê dibînin lê li gel vê yekê bi ser vê jî dîsa Tirkiye di peyvîna em bêjin di hevdîtinên xwe da di zimanê xwe dîplomasiyê da zimanekî wisa heta niha bi hunerî bi kar anî ku Rusyayê nestan hemberî xwe di hin xalan da Rusya nerazî bûna xwe anî zaman li ser têkiliyên Ukrayna û Tirkiye ew jî xala ew bû xala ku tedî em bêjin Tirkiye sîhaya îhaya em bêjin ew çekên hewayîyên bê mirov difroşe Ukraynayê û her wiha Ukrayna jî bi van çekê ha demên dawî da bi rastî jî xesarekê da Rusyayê vê yekaha Rusyayê gelek aciz kir lê dîsa jî Rusya nexwest ku benê navbera her du dewletan li ser vê esasê jî yani bi ser ku em bêjin Tirkiye ew êşandine jî nexwest ku ew ben di navbera wan da qut bive biqete çünkü ji xwe Rusya ji serê çend sala heye siyasetekê wisa daye ber xwe dixwaze Ankara'yı, bi taybetî Türkiye ji NATO'yê dûr bike û Türkiye jî medîr ku ji ber mesela em bêjin Rusyayê û helwa bi taybetî jî ji ber mesela Kurdî bi siyaseta dewletên Ewropî û Amerîka zêde neraziye Rusya li vir li hevsengiyekê pêkine di vê hevsengiya siyasî da ez bawerim naxwaze Tirkiyeyê em bêjin wisa hemda bike lê naxwaze ku em bêjin rolekî wisa çareseriya vê pirse vê meselê jî bide ser Tirkiye û herwa yani Tirkiye wek welatekî wek dewletekî wisa xurt nîşan bide ki ku krîzeke ku îro fired ve berfere dibe her çi xast çi em bêjin berfere dibe û di çareserkirina vê krîza jî rolê esasî bide Tirkiye çünkü dijberiyên Tirkiye û Rusyayê jî hene lê wek bi kurtî Tirkiye yani Rusya naxwaze ku niha benên xwe yên bi Tirkiye re biqetîne qut bike. Birêz kiran niha ev înisiyatîva Serokkomar Erdogan hîn li ser mêzê lê sibe Serokê Fransayê Emmanuel Macron seredana Kiev dike piştî wê rojekê seredana Moskow dike
گلو اف اینسیاتیف زیدتر دیسه ولاتکی وسا بهیز وکی فرانسه لسر ناوی یعنی ولاتکی بهیز ناوی یکی تی اوروپا دجی در ناتو دجی اف اینسیاتیف دی جدسته انقره درکوه زیدتر بکوه دسته ولاتی اوروپا ده چاوا دبینه خوندینات چیه جیره راسته خالک گلک بالکشه چونکی امزانین کی کو فرانسا راسته جدسپیک و یک جوان دولتانه کو دناو ناتو ایدایا لی فرانسا ام بیجن هر چقدر دناو ناتو ایداجی سیاسته که ویا خسر هیه او جی چیه یعنی مثلا دباسکی لشکری دگول شاخ دگول سروکی ام بیجن فرانسای کevin با اوای لشکری فرانسای ج شاخی ام بیجن لشکری ناتوی بشون داکیشان و د ناف دولت ناتو دا جی د مثلا اوکراینیا دا هر وکی کوته زانین انگلیستان راست قبول کرد او چک دشینه جو اوکراینیا را الیکاریا چکی دکه امریکا جی د استا هری بلند گوت کو ام داگر کرنا هریما دوم بس بتا وای قبول ناکن لوان دناف دولتین امبیجن اوروپا دا بتایبتی دناف اندام ناتو دا گواکو امبالا خود دنه که زمان روسیایی لهمبر ببره زمان فرانسای لهمبر روسیایی حتی نه زمانک نربو زمانک دیپلماتیک بو جبرویه که گاواکو ام بیجن ایمانوئل ماکرون و فرانسا بخوازه دنابرا براستیجی ام بیجن اوکراینای و نه ناتوی ناتو الورانه وسا آلیه که خورتنینه و ام باش دزانین که کل یعنی ام بین وکی تجربه ما سیاست نامنتوی ویه که ام بیجن نشانی مدده ام کم بزیده جوی زانی نخود کارم ببیجن که کل ناتو جبوی اوکراینای او روسیای را نکه ناف شرکی برکس بندمانیت که وانه که بندمانی یک بی جوری بندمانی یک پوچ از ویج دست به که و بیشیم لی کیفش کو فرانسا پشتی کو ام بیشن کیه پایتخت اوکراینیا زیارت بکه هر وها جوی درجی بچه ام بیشن روسیه مسکو زیارت بکه راست ببینه و او چوا کو تجی بالکشان سری ببینه و او مثلا ورسر به آوایی کی به مثلا نابیکاری داجی ورگریدن چونکی فرانسا دولتك مازنه ام بیجن اندامی نتوین یک بویه و وکی هیزک ارتشی و لشکری و ام بیجن هنروریجی یعنی صنایعی دولتك خورته با آبوریه که خورته نفوسك مازنه جبرویه که فرانسا کاره رولکی نابرکاری فرانسا کاره بگره سر ملین خو و گاوا که فرانسا لور درکه پیش کفشه که وی چاقی ام بیجن رول ترکیه کاره بکه به رول دویمین چونکی روسیا اساسا حوجداریا وی روجلات نابین به ترکیه هی ده مثلا ام بیجن دریا راشته ترکیه جیت بگمان یعنی سینورداره که دریا راشه لی هرچی ده مثلا ام بیجن دریا راشته و هرچی مثلا ام بیجن او دولتین که بری ده دما سوسیالیزم دا ده ناو یکیتیا سوویت دا بون ده کارین وهادا حتیش دست روسیا نخوزه که ترکیه تیکه ناو وان کاری وها دست ترکیه جی خورد بکه چونکی گواکو دست ترکیه خورد بو خطرک به وی جوری جی بوی ام بیجن روسیه پیدر دبه او جی اوه که ترکیه ایرو مثلا او دولتین آسیاناوین جی که روسیه قطعیانه برای یکتیا سوویت دبون وک ام بیجن دولتین خوین اقربات بینه او تخوازه بوانا جی سیاست خو هر وقت کلین خوین آبوری خورد بکه گرم بکه گش بکه لبیه ها پرزیده لخوش روسیه جینا چه یعنی به آوایی که کرد گاوا که فرانسا بیجه از وی چشته ها وی کاری ها از به وی کاری به وی برپسیاری را رابم وی وقتی که فشک رول ترکیه اوی لور بکوه وک آستا دودیان و سیسیان سپاسیاتت کم که عبدالله کران چاودری سیاسی ج انقره تو میوانی سپاس خوش که جمال ایوالواش سرچاوی من